bhí go Ghaeilge scoile agam ag fásús agus cúg mé go dtí an clochar áitiúla i Cabra an seo Cabra the Dominican, so just go Ghaeilge fáin tú ar bun scoil sin méid a bhí agam. Okay, agus cú tú a roi go dtí an tarna level an sin a Ghaeilge nu ar athraí cuasaí in na bun scoile. No, just Lamé and Manscoil who's an sin agus just it's nuair a fós mé agus nuair a bhí má páistí agam is an sin sais a tháinig an bhí gcónaí le bhí simagum sa Ghaeilge sa Baile like gcónaí bhí maithair sais bhí sin ó blochlaí a ní raibh an Ghaeilge aige but fi sé gcónaí caint bhí cé chótácht agus bhí a cultúr agus rudí be sin bhí má bháthair ó chun na Gaillimh but bhí Ghaeilge aici ach cos bhfuil eile an daoine ó leis go dtí raibh mór an simicí sa ní Tá bhí be chaint á gúcha siad tá tú rá chun na Gaillimh? No, just ní rá bhí Ghaeilge aici ceart go leor but ní raibh like ceapas sin mochúir a minis now like daoine ón páirtin an tír ceanglíonn siad an Ghaeilge leis an buachtanas agus ceapam go raibh an rud sin acu faoi ní raibh siúr ó hása lumsan ar a chuir mé man fáisí chu Ghaeilge scoileann agus an bhí sin but sé sin mar bhí sé but you know. Is tú cén cuid a Gaillimh éarthar nó éarthar na Gaillimh? Just bhí sé lachré just that's awesome. Chomach am counter sin, So agus cú tú roi chugu man scoil na sin agus a necha tú a roi an old school nó fás tú No, just agus scoil like an bhí sin ins na Chuige agus is ook insta hamna sin near lán-Ghaeilge ar scoil ceapan go raibh mise an tain duine ó mó grúp ar an móthir a chugur aig go dtí man scoil mar ag an amsú chugur ar déire go dtí oibre sin an sin a raibh sé so agus bína Cabra chéin nó áit ag an eile Cabra féin agus á céir bheith an rud is má a spreig tú le bheith an íbh dúirt colm go raibh tú buintach le Bhaile Munna ar dús nó an raibh tú buintach le Átha éagsú le sin a céad á? No, just Bhaile Munna an céad bhí mé mar cónaí Cabra ar fós mí an then fuair mé áras an amach Bhaile Munna is seascó socha seascó hocht timpeall an sin agus bhí ladhána gom bhí macha gom gan am sin agus then de éon timpeall seacht socha seascó hochtú seascané chunig mé clár ar an televís bhí I think it was 7 days new. Cool, make me sin, 7 days, yeah. Rodega machine agus fi far our own tenants association in Bhaile Munna. Agus fi sé kind free the harla ecrinú viidir kind free Gael scola oil in Bhaile Munna so viidir cor aglaver free. So sin an céad or a hula mé free ein vis now intin agam a fasha corcaic an Gael scola bhríde. Né bhríde sin lána cabhracht. Yeah, agus fi ma fa céile ag go bhfuir in san Irish Press ag an am. So sin an é a horta seach agus fé orm sa dul seach an é a bhalú. So de bhí an tuairm sin a go mi gcónaí like go méid má pásaigh dul go ag Gael scoil agus mar le formise an seanstal so. Spéisiúil, agus nóair a bhóg tú amach sin go Bhaile Munna bhí le an star bhí á léamh amsa ní raibh mar an séirbhí si ann nó bhí aspa cinál áisina agus scoilíní agus ionad fóbal an raibh sé mar sin. Yeah, bhí siú bhás an bhí single decker bus ann is go meis go duna ar fad agus like an méid daine bhí in a cónaí an sin like ní raibh aon siopí ní raibh aon rud. Agus bhí sé deacarí de sach, bhí. But
So Harla Ruddy and Shin like it's fish go hintak mo co-phobal fear like Fina Dini intak Maya father, you know. Fi spirit intak on. Agus is Dini ó lán a carach forward a bógamach yeah, Shin like Peter or Gaka to soak up over own lán a carach agus on Arisans you know ni doilum go meg Anya Alan O Aina Archivy size middle class new Reagan it was all size lucht oibre yeah. Spatial agus hánig na haigrachtaí seo le chéile luí tú an cuman cinán na dunántí an sin agus an raibh haigrachtaí eile ann an raibh tusa buintach le haigrachtaí Gaeilge an ann nó raibh No, ni raibh an ten with one of the whisper took her a piece of camera was the GAA was the made part on club and shot a cabra. Fiumbarra. Fiumbarra, sinna. Yeah, sinna, yeah. So Tommy Macaherlick don't come and sinna. But fi ma Roinne if I Shablin who were sin so Tommy on a stoker niece fit an on club. I was shocked to Cougar Blaine in Orthu mar shocked to Blaine sale so fi wish on short riv Finbars but so we have me reading like you know longer rev not rev went to go to Finbars even my hand like so Natasha yeah. Agus no bhóg tú go Bhaile Munna sin chlí tú le na bhiombarra nó an raibh went to Cliath Dickums and sin nó. Oh no. Yeah. Nábad a bhí Dickums, huh? Oh God, no. It's actually the Bhunú club Bhaile Munna come bar Satansa. There a bhí an rang-sé seachta léarg a céad rang-sé bhí gemacht ó seachta léarg the bhunú mar bhí mé in buinte leis agus pára go harcán agus ó nó linshake ó like príomhid agus las príomhide den seachta léarg bhunú come bar Satanta onas go beag na páisiún an seachta leis agus leanú leis an Ghaeilge agus leis an amont so tá sin an club sin siúr go fáil you know agus liú tú dán an sin agus na daoine eile cé bhí ann ag an tús an chuoin leat nóir bhí an cinál bhfeachtas ar bun ag tús na seachtaí mar bunathirí se agus cé cinál gníomhíochtaí a bhí ar bun a bhí chun hí mé héine agus chun si ó túhal hí at the Baile bhfuil a gan Helen Micilrua Anta Micilrua Cosh for Cork hí Brendan Pringle an céad cathaoirleach a bhí ann ach hí Brendan deargas mór na bhumar an like na bhumar an nu former shrá and then near former the gúnadar an shrá agus chur Brendan a fáiste she's quick Scoil movie dus sin Scoil movie boha movie shocked do Captain and so tusker crusher and pasha she such a via diarias mar vi sin an really vi an vi ort the first vet shocked le come to an goste you know with the mission so hasti oi an Roinne agus an Éaglaise na páistí á Bhaile Munna bhriú sí sa drogall níon der mar a hiigem nó bhí si rá taigi sí scoil mábhí nach an rud harlan an duscail sí shrá I seaca hain sí bóthair seangan I close an scoil maidid mar an scoil furós a bhí an sin de chuir a gá prefabs an sin agus dúir der leon sin de scoil raibh Héisi a sin so the cumar a páistí an sin ach ag deire an scoil bhliana is sé mí meheh tháinig an saga prósin sin agus dúir sé len nach meid an seo ann in am fór go meid war an a fáiste chur cric scoilna eile
Thug sé cúis leis sin, thug sé fá? No, just dúir sé cabhid cruiceanna leis ach tá scoil bra nua síos a bóthar in sin. But an rud a bhí gceist ná ní raibh mhuintir glasnín ag glórach scoil lán-Ghaeilge. Bhí scoil Katrina an sin man scoil, but ní raibh ar ag glórach scoil bun scoil nua é rud. Bhí mhuintir Bhaile Munna ag glórach é sin ach agus níos agan nach méid an scoil sin arúnach do páiste Bhaile Munna. I mean, it's different, like, to be different on the bhór idir mhuintir glasnín agus mhuintir Bhaile Munna. Agus the hEaglaise, so ní raibh mar sásta, so chum mé héine agus beart eile na trúr eile a fáisí sé go seoir mé bhríde. Agus bhí orndal isteach ar an single decker gach eile imagine. Agus iad a bhallúirí, so an rud a dhearam ar ná, de chumar na páisí sé sa scoil imagine, agus do chumar isteach agus do hímar isteach signific. Ag géirí áthar caihan a mega ar scoil ag oscailt. The Roinne dachas an sin. Agus d'héimar seach an sin gach lá go dtí leatnaí hain go dtí go raibh sin am na páisí a bhallú. So the land sin a fa bliain. I call brew orthu, so he's fragger a hort. So directly then the prefabs are all in Baile Munna. tSeachtar léargas, Bhí tríd uás a gagan mar bhí sé just bhí gach duine in our Roinne, like gach duine bhí cuachtach cosú leis an Roinne agus an hEaglaise. Caitlicí, so agus na polatóirí áitiúil like just the kind, it's kind more Baile. I suppose the Jane of A. I was in Creek Hain, I knew. But it's just like the fear and it's equivalent to the shock, or the humour of shocks and Roinne agus lá one. It's just more bruise shock under agus just mana agus sagad one of the Caroline Rafarnam Tahar de Hindenburg and Tanamavir Shanar o the Jesuits, but fi shishin ag teacht ag múna rangan a Ghaeilge in Bhaile Munna in Snaharasan agus na títhe like gach Cooper Ursa Tachtan. The lenne Tishmar you lenne dalti na the part. Yeah, lenne Tishti. Lenne Tishti, finna Tishti. Fi Cullum Turna like the kind fi Cullum like fi na rangna asúla Cullum gach madjan in Bhaile Munna the Cooper Timpel na títhe agus na Harasan. Like mo ceann láháin ceann eile in lán-Ghaeilge, you know, sin sí na Bhaile an Ghaeilge na rura, you know. Ní chló seo faoi sin látá nniu ann ús at estát de Roinne agus rangní Ghaeilge an gach madan Masú céim fá go raibh is elmar lepéid a bhí ann an trá sin nó bhí rud ag an speisial ann cé masú. It's tóca go raibh like in áiread a bhí antá orm ceapam go cos mé le daoine a bhí ar an intin céine dom agus bhí a méid sin le céile le méidir just fiche daoine beidir I dosach, but bhí me go léir ar an rud céine bhí me go léir ag glórach agus trí Ghaeilge. And but so this sin spragún, so bhí me géirí an Ghaeilge eolam mar ní raibh Ghaeilge ag aine an sin ní dó, beidir ag duine amháin, but a méid eile ní rá, you know, so bhí an sim ann é dhéanamh. Ní dóilm bhfuil sé tarlún de hiile, it's rud a bhí Bhaile Munna, like ní dóilm go tharlóg a le héad riomh it was just I need a sam cad of yam, but if you were digging out. You were digging in air. You know, with. Neitach. Agus, nor a dóir liban sin an Scoil a bhunú agus cinál, you know, cinál roint blianta chur faoi céim físe bhí agaí a dul chun céin sa thabhairt ar has to web go bhásach sé agus. Yeah, well, see, an rud a bhí geisla, the bhí ceadagan then board an tSeachtar
a bhunú mar ní raibh sé mór a bhí sé leis na scoileanna eile. Like, bhí mé sé má banisteoir an scoile agus sin de gná is an saga feróiste itá imún an scoil, so de bhí brise an sin dairg linn, like, says bheith I gceannas ar scoil le coiste agus bhí sagart onadí an ardaspag ar an bord banisteochta agus bhí fearr ón ar leis na hÉireann an freisin. So they sort of was a stoker, be like Sula educate together today is you know, touch the later kind we educate together. Sure. Not credible, so yeah, vi on sin rutsin sure in the Gael school and like in lake in tree. So Neil rud nua in our rear sin more a vi and shin agus. Sean, it has to web come smacht the agus one. No. It's really and Dibashay, like, you know, it's touch more again in you so this modern and Royal School and a thought of free patron and so it's a stoker and other Thai Catholic ethos but Glocken Legach size Dennis Scoil the Caitlicí and a Catholic but it's the ethos of the school would be Catholic so sin Maritashi Filaha agus céir an dúchlan ó bháil bhí agé nó bhí tú buintú leis na scóil mar ismthir bhí a taú leis ó an raibh tú déanamh airige de thiomsú agus stick mar sin. Yeah, we like fi mis marúnig fi kistor agus cair agan fi sé de former na Jones she own realtors but like the veal ni raibh sin galore fi winter Bhaile Munna absolutely intach few on nach raibh na pasig dul chuig Gael school but fi anta haicmeachas agan sa counter agus the curmer lán with the issue can arag the value agus you know the na tishi these rohiach corkig agus a rash can arag the value agus really machine like ni raibh more on agan but on spirit of his school like Ariglin ein would have been mar a geri and of Ariglin and of treat like just spirit and Aberdeen and really machine, you know, but it's Nina Sagum in a river like Vima Galer, you remain tidy again, they're really masha, we're just gonna audini. It all is shock a Jane of job machine, like a sea rep tour mucking, like an arm come here. It was only a rodo law. Bhí sé bheith fálam de réir chéile. Yeah, the dreamer agus níos mó dóchas na ein rud eile like a déanamh rudí a gcónaí triblód mar bhar náf splach is léad de rin mar a rud céine caiimí rá mar de bhíor an dhéanamh, you know. Yeah, tígam. Ní raibh an tarna réha agus tócha. No, ní raibh. As bhí tú mar riúnaí ar na méhar banistíocht dá bha? Vés, yeah. Agus céirí mar banisteoir na scoile sin an taid banan air in a bhí mar banisteoir na scoile sin a dúra de lum. So ní higus é sin ag an an but sin a hála. Dúrú é sin leat ar beol anna? Yeah, so Spéisiúil. Gus céirí duna fóíbne bhá bhí ann agus tú mar bhainisteoir agus mar hismthir nó raibh fóíb leis na firrignú agus vi lam fight between the fish on a size instant like fish really shan for the fish again skull kimisha hawk or that who could blame river for or aid, you know. So we go need V5 that go to less on you know the lasher she and the machine 5-0 Frankrike goni and Rudy Marchin, you know, it's the Vioran like the Rinnemer Gakruds is called the Vina Daddies and on Anya being on over size Shulary and of her electric sereno
during the daddies agus déine mar sin an obair sin it was obair Jonach an tam fad like ní ra mar an hEaglaise were so the bhí an sais mar sin áir like but bhí an tá an bhí an taíocht agan you know ó tistí agus Cewri na cyn o skillin a sin a fi ag na tismo o dad so me dyn i fe cair dach yw special like ys gyfnw mo farch eile beidir teachtar bhaile ón a bí sé go shifts like sin press and if you want to go teach sús joke like imagine feici sé solas a siús sa Scoil he'd get out of a taxi and there's a shock leis and the an sin beidir go dtí sé club Mar bhí rud éige siúd ag gulabhúd a slóga nó a gulabhúd a rud éige eile tistí sig a gobar. And sin an slí in a rá sé, you know, it was just ionach mai, like. Bhí cin an meán Jownach ann bhí dás an obair dhéanamh an bobal so is, agus, so rinne sibh dulch an cín, céir é dulch an cín yeah, you keep it, like ceapam an sais meán bheag an tara idigus in our era go right took me an Scoil dóibh but ní leanad sé Captured go clisoch go hepach go beg an hep or in like treéis blinu go ach bhí is agus a bhí is a gine é sin so ní raibh si chun tarlú an riamh like it was bhí si chun obair agus sin like and like tá gá Ghail Scoil in Bhaile Munna nish, so you know. So, agus so a raibh luúteún an tarda an sin ag an ann cén cinál Ghail a bhí at leis sin ceap sé go depoch óirí agus an raibh an gcuireadh sé cinál rialacha I bhaim a rinne níos dachar a dúibh nó. Well, the fish mar nuair a doscail an Scoil like fish the hála sé go raibh cabhacán ann, so bhí fianna fáil I gcuacht nuair a fuair an Scoil ó bhí pádraig fácna mar ar idachas ag an am sin agus nuair de thug sisin an Scoil dún agus de thug si cead ceir a mhuintir bheith agan ach den tháinig cabhacán agus tháinig Fine Gael sé agus bhí Dick Bork mar ar idachas nuair a tháinig siad ar an saoil so bhí siad san a rá go raibh an umach an mhuintir agan nach raibh go leor páistí Scoil ag an am le haig ceir a mhuintir agus bhí or an íoc as mhuintir bháin gach mé na tistí bhí clancurí agan gach mé chun tuarasal mhuintir bháin áil mar ní raibh an Roinne gas sásta an ceir a mhuintir íoc, you know. So then the bhí dispórach fada agan leis an beirt leis an tara idachas and the bhí roint ar a gcóint agus sréad agus gachar bhí mar fumar chance dul ar an telefís cúpla ó chun leabhart faoi so in éireann an áil a darachlinn an targad all day and the bhí orthu iad an chalína íoc and so bhí sin go híntaach mar bhí sé anna deacrachtaí an targad all gach mé, you know. So bhreathú go raibh fách na níos báúil in a bork ní a bork you know the April Port down no hána Fine Gael sin spéisiúil agus céim cinál taíocht dó well buniú sibh sé seachtó hain seachtó trí agus well an blion céin a bhí Gael Scoil á bhunú nó cácuist in na Scoil na Gael Scoil an raibh mar an cadre ag I lá ar chabhraí sibh ar chabhraí siad live in a dhí sin well the former cower say cúpla say cógáil náisiúnta bhí siad san an sin and de thug siad san cower dún Gaelín de thug Gaelín cower dún but sin a made in our era it was Fimer de friúla stócha is lé
na Gael Scoil na bhí ann, like, bhí ceapan beidir go raibh Scoil neasan in Ardáin ar ann raibh seachtar Laoch agus ní dó ar sé bhí Scoil orcha amach Baile Munna Mugstown amach an sin, but ní raibh an stráid mé bhíle chlásúra was Scoil príomhádach. So, like, ní raibh Scoil cosúil bhí seachtar Laoch an céad Scoil Déantar lucht oibre. An sin an rud a chuiristeach orm sa nach raibh an sais rights céine a gcuine. It was ceapan féin gur mláchlia an rud le Ghaeilge de bhain an Ghaeilge leis an man Ní raibh sé ar teanga. Like, it's coming on far visit again of protest law on it's coming litter shock. It's Roinne agus the Glock farsho a litter. Agus the enemy damage reeve and rather Dutchilum. You can't speak English in Baile Munna. What are you looking for Irish for? And really the gas the gas in McCream or like Care shield go there can all start your visa to the own. Yeah. You know, like how dare you Abba Rodagan dumb like as if we were like second class citizens through the Baile Munna, you know. And Captain go rev and size darker right daily free shin like nor live on Tonga, Carta cannot tell Tuggy. Sin an rud 11 catching up and like, you know, it's sin an rud it works a day and Éilís mar sin a hill like tash like Captain go read shocked the lake of Visha on roads on road shin nor a direct Lena Baile Munna like Tommy Trace cover Scoil na Ghaeilge Ella a cor shul agus bhí mé buintear le cúpla cabrach an seo Gael Scoil bharr agus Gael Scoil Arcán is hEaglaise agus ní raibh an 5 céine an like fi sé bhádní sa éasca. Sin bin céin bliain le scoilní sin. Bhí seacht Gael Scoil bharr in Laoch cúig ceapan Laoch sé tá mé fós buintear leis an scoil sin agus Gael Scoil Arcán bliain in éireach. But you know, ní raibh na 5 céine an fi sé bhádní sa éasca all, you know. So sin ann cinál like yeah. I mean the tháinig na scoilíne talla agus clúndáchan agus áitina sin sais blianú go inig seachta Laoch, you know, so fi an rud sin buchas a dé fi an rud sin just imethe, you know. Seo agus liú tú an cinál sean an Éaglaise níos liúthe bhí agus bhí haicmeachas saon an sin slócha. Bhí sagar próise a bhí Baile Munna bhí first tá sin mar finish, but bhí sé sin ina Ghaeilge right ó Baile Munna Gael Sachta Corcaigh agus nó a dúirt sin dum a rís or vis fi me goni to blow le dini, but dúirt sin like Irish language education is only for children of academics. Right, I said, I need to just people who can afford to educate their children. It's not for working class. Sinna dúirt and shishin in a Gaeilge. So, like, fi the word caiimé rá now, fi sishi go homlán in our gana in Baile Munna fi sé, but then the bhugad Mai eola sin mai eola. Yeah, mar the four mé hain agus an caihileach don costa. The four were cririd dul she's goodie teach an ardaspag director don Condra, the haicmeachas agus the former apology on ardaspag free mar dúirt sé
ní cór go háir sé is le ba cór go mé saga próse an chun ceir leis a feróse nach do le a gona agus de thug sé leis cé nach raibh si go má like raibh slán tú dé sé amach go dtí South County Dublin out again yet so but like it fits to credit I made the fee right you know yeah. I was labelled a subversive and a communist and got good. But you know not like just come the direct lane agus tá sé an go fóg so sin an fragre like Scoil yeah. You know Louis tú educate together and sin agus agrisi ide cosúla eile an raibh gael at Laoch sin nó cén gael a bhí agat Laoch fiú beol ag abrach nó hEaglaise an raibh ein teagháil at Laoch son. No, ní rá it's just nuair airglin like tus go raibh ó cabrach like nuair airglin Bhaile Munna de tháinig mé a rasin chun cónaí cabra a rís so agus bhí an club na chorin ceistem sais gaibh Scoil bhunú an sin. An club CAG, is iad na cinál spráiciú lena? De bhíidir is é cumán caihan bhfuil chun é ana blúna. So the direct linn and the hugger shomer dom nor bhí féidir ag tógáil teach club nua like an sin counter nua it's a former talamh nua ón bhardas ag cabair I lár an counter so the bhí an sais an spásagan then chun seomí a chursús bhí seomar the hugger shomer dom an sin chun líonra a bhunú so the bhunú san líonra is seachtó cahar cuaig ceapam cuaig and then as an líonra the tháinig an Scoil you know so then bhí daoine hEaglaise chu ceistem an sin faoi Scoil hEaglaise so the cuaig machchan sin chu cheir Laoch and former arts in the Tenants Association or Wefta bhí tá sais fórna facu an sin agus do thugad a cúpla seomra dúna haid níra so the bhunú snína an sin and then ní raibh mé gobar an sin bhí mé ag fós cabra but former an the Gael Scoil ón éibre sin you know so it's so hála sé sin go minic gur ascar na bonscoilní an in éonrí nó sí mar fóncloch sin an bunk agus féidir at a rád an sais an Roinne go bhfuil rang agat má tá an Éifrica agat san éonra is féidir at sé mé tá sé níos éasca tríd nó faoi Scoil mar tá Éifrica ann agus you know tá áite tastáil agus sin an trí in na former an wa agus an raibh tú ag obair go dheannach ar is tógraí sin nó an raibh tú ag obair go páirtláin se an raibh tú ag obair as iad am séir hain ag an trá sin nó raibh tú de bhís ag obair san éonra ag seachta léach agus den go dtí cúba go dtí cabra agus funa sníra an sin just lána well just it's ní raibh I dosach ní raibh ein aithneantas ag na éonraí like so ní raibh ein airgad I gceist dúr ag obair haig if dar Bhaile Munna bhí sé mar mas rud ag raibh airgad ag a tiiste I think it was punt fithe cuaig le seachtain le cúig lá if they had airgad but airgad is cuma you know ní raibh made a fight in tourist New England machine like it was just Jonach in our agus Louis tú na polatóirí an sin de bhí siad cinál a tóirt Belgrádíh I gás Bhaile Munna an raibh sin ar bheolaí sin de cabra agus na scoilní eile nó ar raibh rudí níos éasca de raibh mar well cabra well fí mar again really if you Bertie heard
Mar TD an seo. Mar a dermar a cabra, the ré an calcatic triger treat cabra is stuff shade. Mar de for Roinne do Bertie Reeve Camera. Gallanty cinemaid like the hook egg cardland. Just kind chas cinemaid. You know, goni like but it took they no later cook no cook go day tá an Scoil bún agan tríd lín in Cabra. Oh, yeah. Queen the I go dog by the Karen and Queen Green on him around last winter. Yeah, go free, yeah, the day bar got fish free she just was a Cabra. The prefabs were Coshan, Titmas Gailga, agus Cosula Bhaile Munna the Frankic he got out, you know, where it's just stuck retcha. And the Lanimar Rag machine gone ein tas new ein would here purchase shop in a coaty Sashomra agus Gackrut. We are really scan agusly to the hope she a made him blina con Scoil. Fair, I was going fair. Yeah, fair blin. Fair hain blin, I think. We were kind of fair blin at fast and it was in the with in a Harley, you know, so. So near chatna bullet or you go so raibh cinál tuiscint atar an Gaelscoileachtaí in líntiaile taimar be seachtar lína ochtúí sa Gaeltocht nó orthu nó imrá clé. Well, the cover, the V size can get idir muidna agus Baile first mar vidir rig Tusu Scoilna a cursúsa de cuma húscadí Belfast cúpla or an Queen like Cain Blaine go Baile and Átha came. It would have been troubled years, you know. Shocked out. Yeah, it is agus like fees of the and size chorus who's in Shin fishy when he's fiar captain. Beidir Tuscarev and made sim ag dini Sachanga on Shin like, but to be ruddy aku nach raibh agwan, you know, like as if he shop a biog aku fashion to be manscoil aku rev on again manscoil like the rev aku Katrina but say was Clashwera and sure but the Belfast to be manscoil the pubble like it was Casula Shockalayak it was a road pubble bona archer and like fishing on of our farm like gosh we used to be really like Faircador as a rock but while in was you know but, so vi sé inte nagi a gani forward agus forward straks a pubble da veitach agus but Captain Fain like nor swing to sheer Baile Munna like for the party Baile Munna like chance like the further chance ruddy ena than a hail you know ní raibh ein rud acu an sin fi Baile Munna go donna nor humor like itasach fi an buchtana sa vásach was gachrod like really ve and na party hana chuig an Gaelscoil dair cló dulgadí manscoil like agus de lanidir a raig you know agus sin an rud like the rinnemer differ the fubble Baile Munna sin mohurum the rinnemer like differ on a vor like dair de party pusna an va like ní raibh sin an rud a bhí gas gan mar is fulum dini ra at a job in the civil service that he has Irish like that was the thing used to cut a shakorum more you know ní raibh sin an fog around well bhain siad é sin go leabhar ní sé bheith bunathe hEaglaise nach bhain sin an rud but like dair le a páistí chance all chance nach fórum or nach fóradar you know on nach meg Scoil an tSeachtar sin like her lana a initiative like in Muntori in Prividi in Archie pusna nach meg le fall in Baile Munna
ach go bháin go raibh Scoil an tSeachtar léach an sin, like tuair chance in the postí and the tistí and like ceapan go rinne sé agus a bhí is ag the hic na mhuintir Baile Munna é sin, like, you know, the hic siad é. And it's the rinne sé differ an a bhór a fad, like, you know. An what? You know, but it's like, you know, swinnig to share the view or her Scoil ella a bhunú an sin mar ní raibh go leor spás tSeachtar léach fan na páistí bhí a géirí teacht. So the bhí orthu Scoil ella a bhunú chun sa sin Scoil sin lán freisin. And the tá siad a géirí Scoil dar le bhéile all inis the ceapas beidir go méid sé teacht im mléine ach no in Uri, but near Iric was ceapan go méid ceann ag teacht go luair, you know. Céir é an man Scoil a dain na bháistí roi chuig an sin? Céir é an man Scoil? Scoil Caitlicí. Caitlicí, yeah. Agus bhain corcaí cláisiúire. Well, tá cláisiúire ag cabra inis. Tá. So is féidir linn ar páistí sús an sin, you know, so. An bhá. Agus athú cláisiúire inis mar ar commission a páistí cláisiúire strad parallel. Ní raibh sin fi Jackar in the páistí an sin mar it was different. Ní dóilm go raibh a réig the Baile Munna. But cabra now tá athú an a bhór an agus tá siú bhhad níos fear, you know. Yeah. An bhá agus ó thaobh glúiseachtaí thar an sin an raibh sibh álaach beidir rudí bhí tarlú an Alban nó sa ratan beag agus átaí mar sin. The bhí an, the bhí daoine teacht ó Alban ó brahan beag agus ó Alba agus ón Brittany and ón Spáin an na daoine eile is Spáin. Tír na mascach agus sin, masks, daoine sin, the gcónaí bhí daoine mar sin ag teacht Baile Munna bhí rudí ar siúil idir an Seachtar léach agus na tíreanna sin. Agus, you know, bhí war only a caintlo, bhí míad ag fáil amóna daoine ón sé na daoine I Bahan beag faoi an teanga agus rudí mar sin. Bhí siad san anmha ar fad mar bhí go bhfad níos mó daoine ag leabharta a hanga féin hail an sin ar bhí, like, in Éireann nó Alba nó agus bhí daoine ón Cornwall freisin na Cornish na hána siad san, like, bhí an ceangal idir na rudí sin. An so chuoine na bliantí a hána siad a thusna siad a tacht na seachtaí nó in í an tús. It's equivalent like chuig like the bhí seo mar beag gon faoine Arasan in Laoch and sin an áit na rahar ag dul bhí de hána siad an sin chun leart len agus, you know. You know, it is dús féidir an a bhar fad. Spéisiúil. Agus so buinú amach an íse bhí ar intanagaí ar dús a stóca buinú amach an íse bhí agaí Baile Munna gabrach fionglas an Scoil a bhunú mar is ceart agus an bhfuil Tile le déanamh ó thaobh na Gaelscoil le déanamh céir. Well, there's a stocha I gcónaí tar níos mó le déanamh I gcónaí nach cap, but ceapan féin go bhfuil mise tá mise anna brodúil leis an méid a tharla faoin teanga mar nar a cas mise le páistí inniu, like páistí a bhí agam hail in beidir siúrans na seachtaí na hochtaí. Ní leann siad béarla le mar réamh. Like learn she gweg agus is complicated people beidir go bhfuil si with drama nach bhfuil gweg agus cum learn si a gohfuilge and ceapa go bhfuil sin ionach go bhfuil si spragathe mar sin like mar thabhairt go dtí fiú an chluthe like gona satanta ag only been size great rivalry at satanta agus Fimbars and being le lads for an satanta take si hell chun leirtlum agus learn siad Gaeilge I gcónaí as the lads of Fimbars are all like
But why you not do that with us? Like, more ni four sheets and on chance to stoke. Tana dini taxus now, like Beiger dini for and changer simple tSeachtar nu uchttar Gael Scoil. Very changer nish. Yeah, ag léirt agus léirt siad an Ghaeilge úsáidin siad an Ghaeilge. Sin lads the club and sin ahrú an a bhór cabin fashion like so fecinn tú an muis a bubble spéidlum ecin agus it's tugann sin sais ógach bogad like mar tápá si sásta tá na dégóirí sásta tá éascaláir now Gaels go bhar taréis taréis rud a choirisiúil club there's Joseph McDonough rud atá siúil glór na Gael a haicmeachas ins na clubbanna tá si a kind free líntaí a bhunú ins na ceantracha sé idir Bhaile Munna cabrach Cliath níon fiombrú like agus go méid na clubbanna an tSeachtar free an Ghaeilge agus sais an Ghaeilge úsáid. Now the rumor on bound bronze imlena now tá lad ará like we're big an count a ceann airgead a going an blin spoon agus an ceann óir an blin so the bhfuil trí clubbanna block lia satanta Nathan Barra and for galleons capam na trídúisina imlena so sin go hintach like sin ceann glán na Gael á bheith corcan cín na tangas a bubble agus an Ghaeilge úsáid sa club agus rudí mar sin agus it's na daoine óga atá I mún an rud sin I fimbars like agus sin intach like dégóirí agus just tá mé co-broadú as na lad sin agus a Caitlicí will she like the innovation it's Stas echoes agus is open cash déirnach mar so céim fá so go bhfuil an Ghaeilge agus an obair ar fád céim tábhacht a bheith an tusa leis I gáthaics níos leithne don tír agus mar sin de Captain féin sin just sin mohurm like it's us an teanga an cultúr it's us like leabhar mé le cistí ris a rís a hagan na chocolate páisi san éonar an dearann siad céim fá like bhfuil páisi ó Gael scoileanna ar lán muoína chód a lán an ceapan féin gur we it's worth nurture like we're Irish and if we get our culture on Cliath if we get it on truth like they've made these larger news like Mardini níos muoíach agus agus gachrod like the basic whole person a basic nachhfuil sin cór rud bar sin a rá but sin mohurm it does make you feel whole. It's culture all in and you find these chants in all amok like these like core go make gach dinner more toss it desh or hort all kunea all on what's in all dog now you core go make you free arrogant or call to the coney or inward machine. It's your entitlement. You're Irish, it's your entitlement to have your culture. And you basically will dini óga an anis in a eskins nís mó ná a bhí mó réinú an ré river mayo river mó ahar mó like fish sheets and and fish like ní ein rud acu like so fi sail on a yakar ag ar disti agus na disti revision says around a cumad an board agus bí a hort in a pastí oibre oil so ní raibh an tam acu
fechan de rudí mar sin. But leis idé-eoga inniu tá níos mó acu, tá saol níos compordach dóibh, so beidir gfuil an chance acu sais rudí mar seo a áil agus a higgin like cake ó thabhairt agus a bhfuil sé. And ceapan féin trú like daoine ón na tíre eile teachtas agus féidir lena ar mhuintir eiscint agus na daoine sin ag cumad a cultúr féin like agus bhfuil siad bródúlas a cultúr féin agus bhfuil siad really want chun leanúnt leis fiúháin bhfuil siad a tíre eile. But like basically tugann sé sais rudéigean dul ar idé-eoga an seo go bhfuil áradí thabhairt freisin and you know sin íle sama bhfuil sin fearnú dat sin rud atá agumsa like du find one chance fecinn tú like bhí an tá ormsa go raibh mé san áit ceart ag an ceart like agus stairlumm rudí áil a bhí ag teastáil wim agus a thuirtam a fáistí tá Ghaeilge ag mo fáistí tá Ghaeilge ag mo sean fáistí agus tá trúr great grandchildren agam me gael Scoil bhar fi láthair. So Ceithre glú now or trí glú sin so tá sin intach like you know so beidir go leanan sin amach agus go parlógur éigen a bheith ní bheith mis timppel chun é eiscin but bhhailm sa é sin a eiscin go mé go áitíorann an se sa fearr chun féin in I rí sin ó mar rud mar sin. So sin bhí sin iontach Éilís bro mé le maithad. Tá brona this is níl mar Ghaeilge ionta go bhá. No, bhí sé haicín tú lífa go maith. Bhí leir a daoine le you know bhfuil an Ghaeilge lífa acu but it's rud atá bucraí and ceapan gúil sin an rud is thabhairt like you know it's an sin and you know so sin é ná a bhí stadair beidir me spéise at down a bhí stadair an tachtan scatas sna nuachtáin a rinne fearr hí sa limnach Mary Immaculate College a dort gnéanann fábhar na daoine is cinál applied linguist a bhí ann agus rinne sé an stadair seoir mhuintir na hÉireann agus fuair sé amach gnéanann fábhar na daoine underestimation an leibh Ghaeilge acu Ghaeilge bhhaid níos fearr ag daoine ná mar ceapann siad. Yeah, well sin an rud like mar stocha tus go bhfuil tú a géisle daoine a bhfuil it's cuimhnum bhí mar déanamh aglah ní cumad mé bhí mar déanamh aglah ar duine le haid posta Scoil bhar an seo agus bhí mé ar board le Bert le fearr ó Linguistic College an tulah fearr mór le féisóg níos go bhfuil aithne go there fearr rower big fearr mór but he was a linguist really Ghaeilge really sour Ghaeilge but he kind of bhánna cúpla daoine le haig an aglah agus bhí de ghlach mis leis fearr tus go raibh mé an é a eiscin ar an orlar le páistí ag léirt lo mar bhí sé má príomhide ach beis ba múntóir den íon an beaga was a céad bhliain a bhí mar ag tusnú agus bhí mé just ag fecinn ar rá meid ein duine a tháinig is seachas é ná me sin an andal ar an orlar agus bíad plé le páistí ceithre bliain d'aois agus you know agus ní raibh mé an aine eiscin mar sin ach go bhfuil fearr amháin agus bhí an fearr ón linguistic school arálum nó ní na Ghaeilge mar go leor ní an rutin an I said oh gosh dúirt mé leis Cliath come out of your ivory tower the real world and feeling a lad if you don't know Lynch and he was kicking me on the stage and I said no I said it's agam sa Caitlicí castle in Mo counter and Neil farm or shin a casa tam far casa tam it's a kind of
sin an sais fear me go Déantar. Dinne that's Laoch Scoil on a post, yeah. Agus really. And Diriclum all éis 3 lá ag Aragon free. But he's false and chain and his great school because the Viesagum, the other fear were major go raibh Ghaeilge iontacha acu, but ní raibh on size on what would I say? Ball sin bed on this post, you know. Tishkent. A new encounter of you say like a cabra, ní bheith she size a runach the cabra. Viesagum kind of a runach dog. Agus but sin an rud like tá sin am like as far raid a ruddy machine. Just like we'll never have perfect grammar. We'll never have perfect Irish. We don't have perfect English. Ja, ní clúsin tú daoine well, you know, to joke bhaile ag an duine sin ní féile lá. No. Ní bhaile fuir fé, you know. Yeah, I think another current securum like face when a child is film on Changa Burl if you want, they'll put things back to front. Me shoes or me this or me like sin and Sheen have Owlin sheet. So came for nach will posh in an sin a bhfuilge. You know, agus gan bheith ag tuairteach faoi an caighdeán nó tagan an caighdeán leis an éis agus leis an taithí. You know, so like sin another current securum so this old fashioned chun Ghaeilge type of attitudes on Changa le daoine. Acadúlachas. Yeah, sin like, you know, like my dad and Missy only do. I wasn't born with a fanya in my mouth, I'm sorry. But then it'd be my ego, and that's it. But sin pain with the water, say that at the end of the night. It's Culamo Turna and far aimtach and far tá just arouse. Well, we Cullam co linne in Bhaile Munna. You know, the hoax she'd got in it roig agus gosh she just aimtach with the hick shift kind of hEaglaise, you know. So it's níos mó daoine cosúla Cullam atá tastal. Agus Latin, níos mó daoine. Ní tú lumsa now ní am but sin Éilís gur mé maithe. Fáilte roid.